Yo, Sandra, sa game sa kapet. Din comment ça est même. Aba nou apa, nagboze tet fwet pa yon shono men. Apre sa gen men fwe. Ah, bo, ba un show no men, ba un show men. Konen men. Nou pa wè an ba non men. Yo men, ban pose yon kesyon men. Yo toujou ap di yo oui, nou plase sou kote nan Amerik men. Pou ki sa se Ameriken ki Ameriken nou men nou se Haitien men. Paske mba koupon baye sa men. Si nou plase sou kote nan Amerik nek, nou te dwe Ameriken men. Koman fe se Haitien nou ye men? Ameriken se yo men ki Ameriken men. Ki kesyon misi a vin pose m la, misi? Mou se kesyon sa men. Se li gen la se de salin pou e pose kesyon sa men. Apo pose m di ke nou plase sou kote nan Amerik, baye sa ou mba konen men. Mwen konen nou plase sou kote nan Haiti fen. Sou kote nan Haiti nou plase baz. Paske se Haitien nou e se Haiti nou soti men. Nou plase sou kote nan Haiti. Tande bien peyi. Ebi, koko kesyon a vin pose m nan tou mba konen nou fen. Wasam do la mba konen kesyon sa vin pose m nan bas. Pa pose m kesyon kon sa men. Levi nan koto, eske ou pa fyer de nasyon? Ou pa fyer de nasyon ya men? Mwen si mbada isen tam neutralize mwen men. Si mbada isen tam neutralize men, paren de Ameriken men. Gat figi mi se mpoze yon kesyon, mi se mabini ki Ameriken. Mpoze yon kesyon men, sou pa kon kesyon an den. Di mou pa konen men, yon kota vin kote m detay ba e sa yo men. Levi nan kon koman ou di sou bata isi yon tap neutralize la, koman nan koman men. Pou ki rezon ou di sou bata isi yon tap neutralize la men. Ah mon chè. Yo men, tande sa bien men. Tande bien peyi. Haiti men. Gwe kou kap chou kon sa neg moun pou gran gou men. Epi, lopit moun men. Epi manje gaspye nan ver ou men. Eske nou e kouzi? Koman pou fe pa fyer de nasyon ya? Koman pou fe pa fyer de peyi ya men? Epi Haiti men. Se la ki gen plezi men. Bel bay men. Bon a peyi blan neg. Bon, pa bezen palo an yan kon men. Basi va afe de peyi blan men. Sa pa interese men. Sa interese se Haiti men. Se Haiti men. Sou kontine Haiti miye bay. Sou kontine Haiti mplase bay. Pe ma isen nou pal kriye. ¿Qué es lo que pasó, amiga? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Tú estás loca, amiga. Ou pa wè an ba piye la ba pen, Ah, pa mi se pale Saint-Domingue. ¿Qué po pale Saint-Domingue, men? ¿Qué po ta apren mo sa ou, men? Ah, pa mi se pale Saint-Domingue, si. Pou men kre la ou baka pale ben, men, ebi. Po pale Saint-Domingue, men. Di men, ¿qué po ta apren mo sa ou, men? De moun chire lwa vwe met mwen. Men wini. Yo, men, se pa danse mdou danse, non, men. Mpa man do danse, men. Mon chè. Mman do koutou ta apren Saint-Domingue sa, men de do pale Saint-Domingue, men. Wap pale mba kou sa di nou? Ki sa vle di? Yo men, mwa parele Saint-Domingue men. Lang la parele Saint-Domingue men. Lang la rele Spanish. Spanish. Mkonou pa ite Spanish. Spanish, Espanyol men. Espanyol li rele men. Ame lot se men apwa ite uta de ma pale Dominike men. Lat men se men. Kodo soti men. Pale, men. Pe ma isen nou pal kriye. Din nou, eske se pa Ameriken ki pale Espanyol, men? Din nou, eske se pa Ameriken ki pale Espanyol, men? Koute sa bien boss. Ameriken se anglel pale men. Lang espanyol se espanyol ki pale men. Espanyol ki pale men. Tado wap ta de Saint-Domingue, Espay, pa Brésil non, Cuba, Venezuela. Se peyza espanyol de pale men. Ameriken se anglel pale men. Wasam do la se anglais pale men. Ebyen din nou, men. Takou sa mwen lang kreol se la isen ki pale, men. Eske pa gen lot nasyon ki pale kreol ankon, men? Takou ap ten de Espanyol gen plizye nasyon pale.
Anglais gen plusieurs nations qui parlent, men. Et Portugal gen plusieurs nations qui parlent. Portugais. Portugais ou dit? Oui, portugais. De plusieurs nations qui parlent. Mais créole, c'est celle haïtien qui parle créole, men. Ça doit faire ça, men. Mon cher, ça m'baka doule men. M'baka doule. Parce que pa konen te tan kwe sel noa ki nan esklavaj men. Finalement, Bin gen presentiment sel noa ki nan esklavaj men. Yo do vin fonde lang pa officiel men. Pou le ap pale men pou kolon pa kompren yo men. Yo dialogue entre yo men bay sa pou kolon pa kompren yo men. Ki do fe sel Haïtien ki do pale créole, lot nasyon va ka pale créole men. Ouè sam do la men. Mwen ba konen non mba konen. Tendez bien le pays. Hein. Dis-nous, men. Tantôt, te voulais rappeler l'histoire du oui. C'est Christophe Colomb qui a découvert Haïti, men. Dis-nous, à qui ça Haïti découvert, men? Bon, dis-nous, men. À qui ça Haïti découvert, oui, c'est Christophe Colomb qui a découvert Haïti, men. Et si tu connais pas parler comme ça. Si on dit on va, même si on va découvrir, men. Bah, ça, même si on dit Christophe Colomb a découvert Haïti, men. Dis-nous, comment il a découvert Haïti, men. Boss, question ça m'a pas répondre men. C'est sous ta une Christophe Colomb men qui te ka aider men parce que m'a pas répondre ça non men. C'est sous ta une Christophe Colomb peut-être il t'a répondu t'a dit comment il a découvert Haïti. Bon parce que pas là men. M'pas dans Christophe Colomb t'a découvert Haïti. Comment m'a fait connaître qui ça a découvert? Avec quelque chassé ou bien pas connaître qui ça a découvert men. M'pas j'en pas explication. Ou dit non t'a pas découvert men. Ou t'as pas découvert puis qu'à côté qu'à écouter pas de bien écouter men affaire Haïti dans divination ça n'est. Ou t'as pas découvert men.